What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Charlie, if you want to eat any food, you have to come to Osekum Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. No goddess said you are baby and a pabedity. Wow, Shanamna. Well, you my dear BB and MBA. I had a 7 appear bedidi a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station. Adechebia any emo ensem oda asori na wante asem foforo de na chese ye ugusu ewo ye wonda emu isansa ade ade sa no ensem foforo de dodo na na bebeto yap no eso na se de obi bo na nyum kwaku frimpon de asem beba ebusiafo we de nye kwaku frimpon se wa broni de asem beba ebra eye se wa broni eba abonten de allegations ebebeto edwa efa ye mampanyi his excellency na nadodankwa akufo ado eho na ebi ekokaka eye Hobson adoye any ebiemu so ye mame eye frima opare ebiemu so honorable Kennedy Japan ekeka ya ma chese ensem no kokko ye se brume bi krampo na chese wonam kwan so wo kotogo krampo no eye Hobson adoye ene enkofo bia wo mo address ene ewo eye national security uniform mu krampo no ebebehia no ewo eye epan eso a chese enam so ma che wo mo ede eye etu girigina wo mo eso ema wo mo gene phones ni documents nyoma ehu ehia no enina edifiniza all because of say womo esusu say na say ebiam wo mampanyi vital information bi obetimi eliki ede ababeto eye abonten na ebusuafo ensam no ede momo nim say de yenua bayi wode ebebeto eye abonten ehunya se mabrobo eye esu ebebre na nensam no emu no ama mene wo ekasai ede papa Hobson adoye eba abonten ebebe react to nensam no a wo chemo SM obetimi blackmail de na emum kan hu se natural price bi e wo honma nipa dasenim ubeye den ubetua ede afa eye ensem a ubeka ede afa eye obi na nam so ma dodo na su se ebia na wo blackmail eye se wa bronim na me no wo kasa wo no ankasa ne ho kanim Empress Gifty ababonten ede eye ensem bi susum ababetu edwa na nensem ode eba ye no ebusua Otake it to ye ni page so na chese otwa eye enfonyi ana wo hye atade white na wabo eye duku pink a chese wo hye eye ni baby no wo de caption ye e wa CSM. Sometimes the people we fight for are the same people who want our downfall. Be wise, no wisdom, dressed by the difference shop. No chese nen someone wo de eba ebebeto eye abonten no na wa wonim se wo mayimu ayemoyimu so edem wunya ebebeka Mukwadia, our hawa and kofo ebedi kodi eye wonsem no ede amount and unti ebinimo afani in a different angle sem kamia kwa yesi se wa break crampo se wa fight ede ama eye ni kunu na se da ne dam wo kan eye ensem nkofo kan sem fani kunu ma no oba aba be defend no ni nyina ene eye nkofo commenter wo mo ede ebaye na ebinimo ho ne se yeah nikunu no amaninsa esifom ewo kwan bi eso because enioma bi say ekoso na wo ye brema warefo na say itimi de wo fore eyesa ensem no emu edia na ne na chese eye wo yure ene wo ma ena wo gu wo mu ene mu ase ewo hwe no nam so ama chese dodo na ababa bekasa ede afa eye enwu a ebinum hu ni say wonka na koma emfa ento ne yem emane anyede ema na bamu emu esase aware de ekokwa hwase ewo mu eye empempi a chese de wonna engine ye na said ye wonsusu ye no eno na ebetimi ayeden avanenso eno nkyere se ye de ababesie ntino na eno ntino wo babeja eyibukunu ho anase wo baba beyi eye no totwen isanse ebinum yetimi bo ebinum pan ema wo mo ebebeka ensim bi ede efa afoforo ho se ne ebeya ye de begu waware ana de bese waware ana se ye de bema wanigi a wo no ayeden ahwere eye wo ema wontimi nya wanigi ne se de se na efata because ye se ane ye nipa
wo konkan no na ye tan wo anase edom ani ewo we esa ede oso eye entakrache eno nti ebinumu ne sem empress ma na bemu emu ma na enye na adwen se ye like wa bre ewo se wo fight ma na kunu ne de bi all the time obi hwem ye wukunu modern bo a wo bo ede ema ne nyoma wo ye ede ebo a wo nya yanka na chesanka wonum na enya eye san nyoma no enyina na enam se enya de se eba eye na kache no na cheso obefa kwan bia eso ede enumguase eye de aba enti ni papa mu a wontwimben eye nukunu no na wone no embusa no eye nsemfo bi emfa eye se wabroni ni allegations no ehum na eye nsemfo a na se ensem a nukunu no ede beba beto abonten ede ama no na no anam so ama wagina so akase wo take eye stand ewo mu se won fight emfa ema ni blame anaza obe fight ede ama nemum ema ni gina allegations mere allegations so without proof anaza without evidence so na chese won ma abonten ka eye ensem bi esa se yes, sometimes the people you fight for are the same people who want your downfall because enya de se bema one na etie and as a bema what is ka awaro obehwe se na yire a one no ewo honum enungwase bi ento no anase wo how bi enya de embre no di se bema se bio oni eye adwen anase ne tiri enifie ena obegwen sa 87 ye nyukunu no nyoma dudo na ena eye de eba ena warem so obstacles ewo mu enti se bibi eba sadia manempe eye entem ema bonten emmetwotwo eye ensemwe anyasa enam so ebema eye womo ehwe anaso womo hu nanigi na eye womo eya no womo begina so ama womo fight eye against on na ebusianfo utie eye papa mama eye empress gifty nensem a wode ababeto eye abontia could it be say or react to eye ensem a aba ede afa eye nukunu anase eye wono ankasa nana monto a waya na agese bia wo to is because it is celebrities need them wo mutimi sorry na wo metwamfonyi no ma caption anyhow bia ede ato hono ma enye eye wo mo life mu ensem ena ya na wo mo de eye de to hono enti could it be say eye normal statement ena wo making and say eye ade a afono no amen no said da ne da wo defend eye no kunu nti ena ema ne eba eye abonte abekasa ensem ya na odin chefa ensem ene Wishes a waboni allegations are what they ever ya one in a year dream ewo eye ho ananse ususu said they work on nukure bi ewo na identity na 2 years ni ense we afei na what they ever eno ni se bisa dodo na ebusa waje nchefa ho baba ever to your comment section. I like the videos not share on all the social media platforms media and the What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Ebiani Bia, Bebiani Pabedidi. Wow, Shenamna. Wele, ye my dear BB and MBA. Ahana Sivina Pia Bedidi Eco Viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see Johnny pay fee. Mumina Mobe Johnny Park. Na Hane Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station.